Bafowethu hey uyavutha umlilo lapha kuMadlanga uyavutha umlilo lapha kuMadlanga khona uGeneral uGopal khona uGeneral Gopal lapha udedela igwebhisi uthi uGeneral uGopal wafonelwa uMinister Senzo Mchunu kwakungomhla kabani kodwa kwaku February ka2025 should kwaku February last year ngoba siku 2026 concern ngendaba yokuthi kungani udaba lokubulawa kwekhansela angisazi sengisikhohle isibongo sekhansela kungani lunganyelwe iPKTT why not the police station yalapha kwi-area lapha bulawela ngakhona hayi basopa yilokho ke owayeconcern ngakho umnumzana uMinister uSenzo Mchunu efonela bani efonela uGeneral lona oyisekela lika General Mkhwanazi. Furthermore sino witness E ikuzimalanga ka witness E ethi yake yaba isike yasebenza ama-social before izosebenza esiphoyiseni kwa SAPS nakhona yayisebenza ngophiko lokubheka izinto ezibucayi kakhulu yasebenza as a undercover nasemaphoyiseni futhi yasebenza njenge undercover noma isophikweni oluphezulu loku-investigate amacala aphakeme. Uthi uwitness E wemadoda uthi uwitness E abantu ababulala lo yaphela uwayekade eyisishoshovu se-ANC umnumzana uSindiso Magaqa uthi uyabaza abantu kwakungamaphoyisa and bakhuluma naye ngodaba lokuthi bazoyikobulala ukuze bathole umcimbi ukuthi kubulawe umnumzana uSindiso Magaqa. Uthi walibika lelo daba kubaphathi bakhe angawadalulanga amagama awo kodwa walibika udaba ngebhadi kwakwabaphathi bakhe abangashandiva udaba and okubhlungu ukuthi ngisho isibhamu sokuthi kubulawe umnumzana uSindiso Magaqa sa providewa amaphoyisa sokuthi kubulawe uSindiso Magaqa. Wayazi nesikhathi azinosuku azikonke and uyasho ukuthi ngesifiso sakhe kwaukuthi avikele ukubulawa kwamnumzana uMagaqa kodwa akwenzakalanga kodwa okusenhlizweni yakhe wawukuthi kuvikele ukubulalwa komnumzana uSindiso Magaqa kodwa kwangenzeka kodwa yonke into wayireporter emaphoyiseni thizeni ayabaphathi bakhe kuwo superior bakhe abangakwenza lokho bangakushandive. Niyabona ke bafowethu okobe nimzwile ukuthi utheni uGeneral Khumalo lapha kwi-ADOC ngobugebengu ukuthi wabeka ukuthi eGoli amaphoyisa ama-SAPS yigebengu wonke yiwona asebenza neKelemunqa. So ubugebengu obuhlolekileyo ubugebengu obuseqopheleni oluphezulu amaphoyisa angenile athe shi azi kahle yonke into. So political interference iwuhlelo othizeni olinobugebengu obuphakeme ngendlela oyisimangaliso asikho safe uma ulalela namhlanje kuMadlanga Commission inkulumo kaMnumzana uPaul uGopal and then uGeneral Gopal ebese uzolalela uphinde futhi ulalele uwitness E ayi uzobona uzozwa kahle uzoluza udaba la njeni izwe likwenzakalana so phinde sin update late ngayiphelele ukuthi kugcine kwenzakaleni ngoba basamphenga manje oMadlanga ukuthi kwenzakalani kwenzeka kanjani yabo. Thank you.